Učimo se armenščina. Današnja tema je kuhinjska opravila. Patrastel. Pripraviti. Cătrel. Rezati. Manrațnel. Sekljati. Șertatel. Narezati. Chevevazărchel. Olupiti. Lăvanal. Oprati. Vorogel. Splakniti. Ciorățnel. Posušiti. Ierățnel. Zavreti. Tapachel. Cvreti. Tăhel. Peči. Grill anel. Peči na žaru. Šokehašel. Kuhati na pari. Harnel. Mešati. Harnelirar. Zmešati. Lățnel. Naliti. Avelațnel. Dodati. Sigreti. Sarețnel. Ohladiti. Matuțel. Postreči. Amtesel. Poskusiti. Hamemel. Začiniti. Camel. Odcediti. Țațchel. Pokriti. Hamemel. Lățnel. Patrastel. Želiš te besede res obdržati v spominu? Odpri flashkaroluna.com in brezplačno vadi ta sklop ter druge tematske sklope. Povezava je v opisu.